nareko angka tau angka inran na nasa nabita na melomo wajai lai pak genna ka dale na yatu taungi yang penting melomi wajai iya mikode na melo pangka meto tu tau minra de meto na me wajai na kena hak desa itu maka denang ka tau minra na ni aka meto maka de wajai ko de musinga ka maka de nabita puang Allah taala me meto na sabari na de na sidapi wa dingin pake maka maja. Yana tu ampai maka da guru te ko minra pakanjaki ni amu na saba ya komannya me matok ko melo wajai angkala lan na tu tapi ya komannya me matok ko maka da de wajai matu de to mule wajai tu yana tu ampai maka da peko ko ka tau ma minra ngustas na de je no le wajai ai tau masalah meman ni na ya tu yana tu nang kana kada guru tap ya ko ka tau me minra asara pi mu pinrang ita yanang ka tau makutu masampajang asara setengah na pilima na sampajang asar ai meteta tu nampak ko na wajah ko minrang tau malampi pak bekeng ya tu jadi makoro yan ang katau matanga makutu-kutu masampajalor tau macicing ya tu yan ya tu tau dangkang ai ko din nalanggay ola na nakurangi perak na ya makoti jadi ukur rumah kita tau pandritero jadi angka pengarun na tu itu ampai sampajangnya pak angka pengaruh noko kehidupan linoy